Sanibonani, ngiphinde nginamukele namhlanje besizochaza. Bengicela-ke bakithi ukuthi uma ukuthi-ke usanda kufika kule channel, ngiyazi khona bathi ngiyalanda but ngiyazi kusuke kunabantu abasha abangenayo. Kube ukuthi uya-subscribe la ku-YouTube, kuno-subscribe, uyayishera kwi-link kubantu ohleli nabo, ucele be-subscribe. Uma uyibuka ku-TikTok, sicela ukuthi-ke ufollowe, ucomment ukuthi wena ufisa sikuchazele lithini, ngoba njalo siyachaza. Wena-ke commenta ngaleli ufuna ukuthi silichaze kwi-comment section ku-YouTube noma kuphi, bese uyangicela inamba bakithi, ukuthi mina ngicela inamba ya-WhatsApp ukuze njalo ekuseni ngizokuhlupha ku-WhatsApp ngikubuze. Ngizoqala-ke ngichaze ukuthi-ke lo buzile ezothola impendulo ubuze ukuthini. Kunomunye obuzile ukuthi ukuphupha ngobukhosi, ukuphupha nje isihlalo sobukhosi kusho ukuthini. Uthi ephusheni lakho beyibona inkosi lapha ihleli, kodwa kube ngathi futhi ubona isihlalo sona nje uyasibona isihlalo sobukhosi. Cabanga ukuthi-ke sonke siyasazi. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, ngicela kube ukuthi usifolowile ku-TikTok, wa-subscribe ku-YouTube. Leli phupho-ke suke libika inhlahla enkulu. Uyazi-ke nawe ukuthi lesihlalo akusona noma isiphi kodwa esobukhosi. Uyaphakanyiswa ngokwezinga lempilo, okusho ukuthi khona okwenzeka empilweni yakho okuzoba kuhle noma okuzoshintsha. Mhlawumbe izinto bey'ngahambi kahle, kube khona la okuvuleka khona, kube khona iy'nhlahla. Nawe usungabuza-ke kwi-comment iphupho ofisa ukuthi ngilichaze, ebese-ke ngiyayenza ividiyo ngifaka ku-YouTube. Ku-YouTube ufike usubscribe. Nisale kahle.